אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי. kuwa kane wo ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu kw'ibihumbi 2023 ahagana saa 2:47 z'igitondo ku isaha y'i Tel Aviv muri Israel ku rukuta rwa minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu binyuze kuri X yahoze yitwa Twitter hashyizweho amashusho y'uyu mugabo uyobora Israel bwana Benjamin Netanyahu ari kubwira abaturage ba Israel uko bagomba kwitwara muri ibi bihe nk'ibi bari kugabwaho ibitero bikaze bya Iran, ndetse anabwira abaturage ko ibikorwa bya gisirikare birimo ibitero bikaze bari kugaba kuri Iran bikomeje kandi ko bari hafi gutsinda intambara. Ni amashusho y'iminota 8 n'amasegonda 12 asa nk'amashusho y'abayobozi asanzwe gutyo gusa, ariko mu kuri kuzuye ubushishozi aya mashusho ni yari asanzwe, kuko muri aya mashusho kumwe umuyobozi avuga azunguza ibiganza hari aho Benjamin Netanyahu azamura ikiganza kikagaragaraho intoki 6, akimanuye yongeye akizamuye kigaragaraho intoki 5. Iyo witegereje neza muri aya mashusho by'umwihariko mu kanwa ka minisitiri w'intebe mu gihe yavugaga hari ubwo amenyo yose yagaragaraga nk'uko ari, uko akomeza kuvuga amenyo y'inyuma akabura hakagaragara y'imbere gusa, yakongera kuvuga amenyo yose akagaragara nk'uko byahoze. Ikindi kandi muri aya mashusho lip sync cyangwa se lip synchronization nizahuraga n'iza Benjamin Netanyahu nyakuri. Lip synchronization bivuga ko akunda umuntu azunguza iminwa ari kuvuga bitewe n'ijambo cyangwa ururimi ari kuvugamo iryo jambo. Ibi buri wese agira ibye byihariye adahuza n'undi. Ibyari muri aya mashusho rero ntibyasaga nk'ibisanzwe kuri Benjamin Netanyahu. Ubyumve neza ko aya mashusho urumuri rwose rwatumye agaragara nk'uko agaragara n'urwitwa digital rendered lighting. N'urumuri rutari urw'izuba, rutari urw'itara, rutari n'urw'umuriro, ahubwo n'urumuri rukorerwa mu mashini binyuze mu masoftware yagenewe gukora amashusho n'amafoto bikeye. Bivuze ngo urumuri gukoreshwa bisobanuye ko nta kamera yigeze ifotora Benjamin Netanyahu, ahubwo ari amashusho yakorewe mu mashini kuva atangiye kugeza soje. Mu magambo make aya mashusho saya nyayo nayakozwe n'ubwenge buhimbano AI, Artificial Intelligence. Ibi bihura n'uko uyu mugabo kuva intambara yatangira atigeze agaragara na rimwe mu ruhame, ndetse ku mbuga ze hagashyirwaho amafoto akozwe n'ubwenge buhimbano cyangwa se AI, bakabeshya ngo yasuye ibirindiro runaka kandi ahubwo ari amafoto bahimbiye mu mashini zabo. Ibi byose bisobanuye ko bwana minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu wa Israel yapfuye atakiri muzima. Uyu mugabo yarishwe kandi yishwe n'abanya-Iran. Mw'abantu mwe nawe usangira n'udakoramo, kandi burya ugiye mu ntambara bazimva ebyiri. Ibi by'urupfu rw'uyu mugabo Israel na Leta Zunze za Amerika zarabihishe n'itangazamakuru n'iryarabukwa, kugeza ubwo bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakurikiranira hafi by'intambara batangiye gukeka ko koko Benjamin Netanyahu yapfuye, ahanini binatewe n'uko imbuga z'igisirikare cya Iran zari zatangaje mbere hose ko igisirikare cyabo cyamaze kumuhitana bakabigira urwenya. Mu gusubiza ku bavugaga ibi, Leta ya Israel binyuze ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ku rukuta rw'ibiro bikuru bya minisitiri w'intebe banditse amagambo avuga ngo ibihuha biri kuzenguruka kuri interinete bivuga ko Benjamin Netanyahu yapfuye kandi nibiremezwa. Mu ijambo ry'icyongereza risobanutse ariko risobanuye ibindi byinshi rivuga ngo unconfirmed, nibyigeze byemezwa. Iri jambo barikoresheje bahakana ariko kandi banivamo. Ibi byasomwe n'abantu 200,000 gusa bihita bisibwa ku mbuga nkoranyambaga zose. Ibyo noneho turata tubihuza n'ibyabaye kuri uwo munsi umwe wo kuwa kane tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu ku 2026 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika saa 4:22 z'igitondo ku isaha ya Washington DC. Icyo gihe umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe umutungo wose w'igihugu bwana Scott Bessent yari mu kiganiro live kuri televiziyo y'ikinyamakuru Sky News. Iki kiganiro cyarimo kibera muri White House kiri kugaruka ku bukungu bwose bw'isi ndetse babuhuza n'intambara iri kubera muri Iran. Uyu mugabo yasobanuraga ibintu byose akantu ku kandi muri iki kiganiro, ariko ubwo cyari kigezemo hagati perezida ubwe Donald Trump yatumije uno mugabo igitaraganya. Ikiganiro aragicikiriza asanga perezida wari umuhamagaye muri situation room, icyumba kigenzurirwamo kikanategurirwamo ibikorwa byose by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giherereye muri White House. Uyu mugabo yinjiyemo saa 4:32 z'igitondo asohokamo saa 6:7. Ako kanya ahita agaruka kuri televiziyo gukomeza cya kiganiro yacikirije. Nituzi ibyo yabwiriwe muri icyo cyumba, ariko Scott Bessent winjiye mu cyumba siwe wagisohotsemo, kuko yagarutse mu kiganiro uwari umugabo wavuganaga icyizere n'ubushobozi buhambaye yatangiye kuvuga afite ubwoba adidimanga, atangira kuvangavanga ibintu ari kuvuga akabihuza n'abana be, kandi yari ari kuvuga ku bukungu bw'isi n'intambara ya Iran. Was he stressed? No, the president is in great spirits. The Iranian mission is proceeding well ahead of schedule, and I have to tell you, well,
Ni ibiki uyu mugabo yabwiriwe muri kiriya cyumba cy'abayobozi bakuru bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Byaba bifite aho bihuriye n'urupfu rwagizwe ibanga rwa Benjamin Netanyahu? Ese uyu mugabo wishwe bakaryumaho bakanga kubibwira itangazamakuru, Iran yamukuyemo umwuka ryari biciye mu zihe nzira? Muhaye ikaze mu gice cya 4 cy'uruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation, cya gihe isaha ifatanye n'igiturika ibara kimanuka ngo igiturika gisandare. Ni gute bahitanye Benjamin Netanyahu, abenshi bitaga umugaragu mukuru wa Sekibi ku isi? Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Nyuma y'ibitero binini cyane bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran mu gitondo cyo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ku 2023, Iran yahise itangaza ku kanya ko nayitangije ibitero binini cyane byo kwihorera bise Operation True Promise 4. Ibi bitero byari bigizwe no kurasa hari ibikorwa byose by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati hose. Barashe amagana za misile zikaze mu bihugu bigera ku 9 byo mu burasirazuba bwo hagati, ariko muri ibyo bihugu nta na kimwe muri byo cyahuye n'umujinya ukaze wa Iran nka Israel. Iran yarashe amagana za misile ndetse inohereza amagana y'amadrone y'ubwiyahuzi muri Israel, by'umwihariko mu murwa mukuru Tel Aviv. Ibi bitero byo kwihorera Iran yarabikomeje impaka, ariko byabaye bibi cyane hagati y'itariki 8 n'itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu ku 2023, kuko nibwo Iran yarashe za misile nini cyane kandi zirasira icyarimwe ku buryo kuzihagarika byagoranye, birangira zisekuye ku bikorwa by'igisirikare muri Israel. Ndetse izo misile zagiye zituritsa zinasenya bya burundu inyubako za leta mu murwa mukuru Tel Aviv. Ibaze ko mu masaha 24 gusa Iran yagabye ibyiciro 9 by'ibitero bikaze kuri Israel, buri cyiciro kikagirwa na za misile balistike 30 cyangwa zirenga. Iran yitangarije ubwo ko ibyo bitero byasize bisenya ahantu 10 hambere muri Israel. Abategetsi bakomeye ba Israel n'abakomando b'abanyamerika bitsimba mu gihe cy'ibitero bikaze bya gisirikare, ndetse ngo aho barashe hose abarokotse bari mbarwa. Ahenshi mu ibyo bitero bya Iran byibanze muri Israel ni ku bigo bya gisirikare ndetse n'inyubako z'abategetsi bakomeye zubatsemo ibyumba by'imitamenwa ndetse n'ubuvumo bwo kwitsimbamo. Aha hose Abisiraheli bitsimbaga ibisasu, Iran yaharimbuje umuriro w'ibiturika biremereye cyane byiganjemo misile z'ubukana buhambaye bashumurije Israel amasaha 28 yose. Abantu benshi bizera ko iki gitero aricyo cyahitanye Benjamin Netanyahu, kuko iki gitero cyarimbuye bya burundu ubuvumo bikekwa ko uyu mugabo yari yitsimbyemo. Gusa ariko aba bose baribeshya cyane, kuko sibwo uyu mugabo yapfuye. Ndabibasobanura neza akantu ku kandi. Kwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ku 2023 mu gitondo saa 3:45 ku isaha y'Itela, Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye igitero kinini cyane cya gisirikare kuri Iran. Ako kanya gihitana umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Nta gihe kinini cyaciyemo ngo Iran itangire kwihorera, kuko saa 5 zishyira saa 6 z'uwo munsi misile zatangiye kuraswa ziva muri Iran zerekeza muri Israel. Ayo masaha Iran yarashe misile balistike zirenga 80, zose bazishumuriza umurwa mukuru wa Israel, Tel Aviv. Birumvikana inyinshi muri izi misile zashwanyagurijwe mu kirere zigirwa uburere n'ubwirinzi bw'ikirere, ariko hari misile zigera kuri 4 zabajabutse zibasha kwisekura ku butaka. Ndetse muri izo misile imwe muri zo yisekuye ku biro bikuru bya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Iyi misile niyigeze igira iturika rinini cyane, ariko yasenye ahagana hejuru h'iyi nyubako y'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Ndetse icyo gihe misile hise kuri gaturika Benjamin Netanyahu mwenyewe yari muri iyi nyubako. Leta ya Israel yahise ivuga ko iryo turika ryo misile ntacyo ryari rivuze, kuko ntacyo ryangije gifatika. Niko leta yavuze, ariko siko kuri kuzuye, kuko Benjamin Netanyahu iri turika ryari ryamukomerekeje bimwe bibi cyane, gusa niyapfa. Nyuma y'iri turika, kuko abanyamerika n'abategetsi bakomeye ba Israel batashaka ko itangazamakuru ribimenya, birinze guhita bajyana Benjamin Netanyahu mu bitaro bikomeye by'igihugu, kubera ko isi yose yari guhita ibimenya, ikamenya ko umugabo watangije intambara mu gitondo bigeze saa 7 nawe ari guhumeka umwuka wa nyuma. Ibi rero bikaba byagaragara nko gutsindwa gukomeye cyane mu ntambara bari bitangirije ubwabo muri icyo gitondo cy'uwo munsi, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizijya zemera gutsindwa.
Ibi kubihisha byari byoroshye kuko muri ayo masaha isi yose yari ihugiye ku rupfu rw'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dore uko Israel na Leta Zunze za Amerika zakemuye iki kibazo. Kuri uwo munsi wo kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ku 2026, nyuma y'iminota mike cyane ku biro bya Minisitiri w'Intebe haturikijwe na misile yari yaturutse muri Iran i Tel Aviv muri Israel, hahise hagurutswe indege yitwa Wing of Zion abenshi bakunze kwita Israel Air Force One. Iyi ni indege nini yagenewe gutwara Minisitiri w'Intebe mu ngendo z'ikirere, ikaba indege yo mu bwoko bwa Boeing 767-3380ER iri mu mazina cyangwa se plaque ya 4X-ISR. Iyi ndege ntibisanzwe mu kintu cyose kijyanye n'umutekano kuko ubwayo bimeze nk'ibiro bya perezida cyangwa se Minisitiri w'Intebe, harimo n'ibintu byose yakenera akaza akagakora nk'ibisanzwe. Saa 9:30 z'umugoroba ku isaha yo muri Israel, iyi ndege yavuye ku butaka yinjira mu kirere iturutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ben Gurion International Airport kiri Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israel. Ibaze ko mu hantu hose ushobora gushakisha ibijyanye n'iyi ndege kuri interinete, hose usanga bavuga ko iyi ndege Benjamin Netanyahu ihaguruka icyo gihe nta wari uyirimo, ngo yahagurukijwe ihunze ibitero bya Iran muri Israel. Muri make ngo ubwo iyi ndege yari ihungishijwe, ariko ibi byose ni ibinyoma, ahubwo dore uko byagenze. Iyi ndege ihaguruka muri Israel yarimo Benjamin Netanyahu wari indembe banze kwitangazamakuru ryamubona, ndetse indege iva ku butaka yafashe icyerekezo cy'Iburayi ngo ariho bajya kumuvuriza mu ibanga rikomeye. Indege igeze mu kirere nibwo yatangiye gusaba bimwe mu bihugu by'Iburayi ko yahavurizwa kuko yari ari gupfa. Igihugu bahereyeho basaba ko indege yahaparika maze Benjamin Netanyahu akaba ariho yivuriza ni Ubutaliyani. Nta gutekereza kabiri, Ubutaliyani bwahise buzunguza umutwe buhakana, bwanga kwakira iyo ndege. Ibi byabaye indege ikigera hejuru y'inkombe za Gaza iri kwinjira hejuru y'inyanja ya Mediterane. Ibi byahuriranye nuko Benjamin Netanyahu yarushijeho kuremba. Ako kanya indege iri mu kirere yahise itangira kuzenguruka ahantu hamwe hejuru y'inyanja ya Mediterane hafi y'inkombe za Gaza. Irahazenguruka irongera irahazenguruka koko. Ibaze ko yahazengurutse amasaha 4. Ibaza indege kumara amasaha 4 yose iri kuzenguruka ahantu hamwe hejuru y'inyanja, ibintu twese twemeranya ko bitari shyashya. Ntihazwi neza 100% ibyo ndege yari igamije kuzenguruka ahantu hamwe mu gihe cy'amasaha 4 yose, ariko bamwe mu bahanga bisi bakurikiranye ibi byose bavuga ko muri ayo masaha 4 Benjamin Netanyahu yarushijeho gupfa, kandi ntabwo bari bakabona ahantu bari buze kumuvuriza itangazamakuru ritarabutswe. Gusa iyi ndege yari arimo ya Wing of Zion igendamo abaganga bibanze, bivuga ko muri icyo gihe indege yari izenguruka ahantu hamwe. Aba baganga barimo bashyira Benjamin Netanyahu mu cyitwa medical induced coma, kwa kundi umuntu aba yakomeretse cyane by'umwihariko ku mutwe cyangwa hafi y'umutima, ari mu buribwe bwinshi cyane, abaganga ubwabo bagahitamo kumwishyirira muri koma. Muri ayo masaha iyi ndege yari ikiri gusaba bimwe mu bihugu by'Iburayi ko byayakira maze Minisitiri w'Intebe akaba yavuzwa, ariko ibyinshi byarahakanye biratsemba cyane, bivuga ko bitari bwakire Benjamin Netanyahu ndetse n'indege ye. Iyi ndege yabanje kubisaba Ubugiriki, gusa burahakana, ndetse na Austria bibuko. Nyuma y'ayo masaha 4 iyi ndege iri kuzerera ahantu hamwe mu kirere yapfuye kwerekeza mu Burayi itazi ngo iraparika he. Gusa ubwo ari hejuru ya Romania Abadage bemeye kuyakira, ihita yerekeza i Berlin abari hiparika. Urwo rugendo rwose rwamaze amasaha 8 nk'uko bigaragara kuri satellite, kuko indege yahagurutse muri Israel saa 9:30 z'umugoroba igera i Berlin hafi saa 6 z'ijoro zishyira ku cyumweru tariki ya 1 z'ukwezi kwa gatatu ku 2026. Amakuru y'ibanga avuga ko uyu mugabo yaje kuvurirwa mu bitaro bikuru biri muri uyu mujyi wa Berlin, ariko mu ibanga rikomeye. Gusa ubuvuzi bwaje kwanga, apfira mu bitaro mu ijoro ryo kuwa gatatu ku tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu ku 2026. Leta ya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baryumaho nibagira icyo bavuga. Aribwo bukeye bwaho akaunti y'uyu mugabo ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter hashyirwagaho video cyangwa se amashusho ya fake yakozwe hakoreshejwe ubwenge buhimbano AI generated video. Uwo munsi wakurikiye kandi nibwo Scott Bessent ushinzwe umutungo wose wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye mu kiganiro live kuri televiziyo Sky News Donald Trump ubwo amushaka muri Situation Room ahagenzurirwa ibikorwa byose by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo ibi byose byagizwe ibanga kugeza ubwo abenshi mu bayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babibwiriwe hamwe igitaraganya mu nama yatunguranye ya Perezida Donald Trump yabaye mu gitondo cyo kuwa 4 ku tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu ku 2026. Bivuze ngo burya Scott Bessent agaruka didimanga kuri televiziyo yari amaze kubwirwa ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu atakiri mu bahumeka w'abazima.
ariko byose bahisemo kubigira ibanga baraceceka kugira ngo abanya-Iran batabimenya bakabishima hejuru, cyane ko ibi byanabatera ingufu n'imbaraga nyinshi zo kongera umuvuduko w'ibiturika bari kohereza muri Israel. Dore aho ibintu rero byamenekeyemo agasenda. Ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 16 z'ukwezi kwa gatatu kw'ibihumbi 2026 ku rukuta rwa Benjamin Netanyahu hashyizweho amashusho y'umunota umwe n'amasegonda 5 agaragaza Benjamin Netanyahu ari muri cafe shop hamwe bafatiraga kawa, aho agaragara asobanura ku by'urupfu rwe avuga ko ari ukubeshya ahubwo akiri muzima, ndetse kuri iyi nshuro agaragara azamura ikiganza akagaragaza ko afite intoki 5 atari 6. Aya mashusho yashyizwe hanze agamije guhakana iby'uru rupfu rwe rwari rwamaze gukwirakwira hose ku mbuga nkoranyambaga, ariko byarangiye ari yarwemeje ko ari rwo 100%, kuko muri aya mashusho agaragara afite agakombe kuzuye ikawa kugera no hejuru, kumwe agakombe kuzura ku buryo kugakoma gato ikawa irimo yahita imeneka. Agaragara gafite mu ntoki kuzuye akakazamura agasomaho mu gihe cy'amasegonda 3 akagakura ku munwa kacyuzuye neza 100%, wagira ngo niyasomyeho, kandi asomyeho bigaragara neza ko no mu muhogo amize. Bishoboka biti gute wanywa ku ikawa igakomeza kungana nk'uko yanganaga utarasomaho? Ikindi kandi muri aya mashusho ari hafi kurangira, ukuboko kwe kw'iburyo akwegereza hafi y'umufuka w'ikoti yari yambaye, aho kugira ngo ikiganza cyinjire muri uwo mufuka ubwawo nuza ugapfuka icyo kiganza ukamera nk'aho hari uri kuwusunika ngo ikiganza cyisange muri uwo mufuka, apana ngo ikiganza cyinjire mu mufuka w'ikoti. Muri make aya mashusho nayo ni fake kuko nayo yakozwe n'ubwenge buhimbano AI, naho ubundi uyu mugabo yarapfuye. Ahubwo Iran ni gute yabashije guhitana no mugabo wari warababereye ihwa ryabajombye kenshi imyaka n'imyaka? Ubusanzwe Israel irindwa n'icyitwa Iron Dome, n'ubwirinzi bukaze bw'ibitero byo mu kirere by'umwihariko ibyakwibasira ibice by'abasivile, ikaba intwaro nziza igezweho ikorwa n'uruganda rwabo bwite rwitwa Rafael Defense System. Ni intwaro ihagarika igaturikiriza mu kirere misile cyangwa rokete byavogera ikirere cya Israel. Mbega ni nk'umutaka utangira ibiturika byose bishobora kwitura mu baturage b'abanya-Israel. Iyi ntwaro ariko ibasha kuba yahagarika rokete cyangwa misile na drone ziraswa ziturutse ku ntera ntoya ya kilometero ziri hagati y'enye na kilometero 70. Ubyumve neza ko systeme y'iyi ntwaro ibara neza amerekezo y'igisasu, ikamenya nimba kiri bwiture mu baturage ikabona kugihagarika, kuko iyo kiri bwiture kure y'abaturage iracyihorera kigaturika. Si ubu bwirinzi gusa, bagira n'ubwitwa David String abenshi bakunze kwita Magic Wand. Iyi ntwaro yo irinda ikirere cya Israel, ikakirinda misile, drone cyangwa rokete byarasirwa ku ntera iringaniye ya kilometero ziri hagati ya 70 na 300. Israel inagira ubundi bwirinzi bukaze bw'ikirere bwitwa Arrow 2 na Arrow 3 bwakorewe kurinda ikirere cyose cy'igihugu bukoresheje ikoranabuhanga ryitwa Hit to Kill. Izi ntwaro niziba zisanzwe, ubyumve neza ko zibasha guhiga zigaturikiriza mu kirere misile balistike zirasirwa ku ntera ndende niyo zaba ziri hanze y'ikirere cy'isi ku butumburuke bwo hejuru cyane, ku buryo zimenya neza ko nta gisasu kinini cyabacika ngo kibace muri humye. Ubyumve neza ko Israel inafite radar zigezweho zo mu bwoko bwa AN/TPY-2 radar imenya hakiri kare ko hari igisasu kirasiwe ahantu runaka kandi kiri kuza cyerekeza ku kwitura muri Israel, ku buryo Israel ihita ishyiraho ubuduha bw'inabaza mu gihugu cyose buburira abaturage ngo bitsimbe bave mu mayira hakiri kare, bajye mu myobo, mu buvumo cyangwa mu nyubako z'imitamenwa zagenewe kwitsimbamo mu gihe batatswe n'ibitero bikaze by'intambara. Ibyo bigira Israel kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bihora byiteguye ibitero bikaze by'ikirere, kandi kaba kimwe mu bihugu 5 ku isi bigoye ko waharasa igisasu ngo kirinde giturika kidashwanyagurijwe mu kirere. Ndetse no kugira ngo misile buri yituruke muri Iran izagere mu kirere cya Israel biragorana cyane. Buriya iyo Iran irashe misile ballistic igomba kwerekeza muri Israel, ibigomba kugenda mu kirere intera ya kilometero 1500. Ni intera ndende, ndetse biragoye ko iyo misile biri buze kurokoka mpaka yituye Tel Aviv mu murwa rwagati wa Israel, kuko ikiraswa ako kanya kuri satellite za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahita babona ko hari igisasu kirashwe kandi kigomba kwitura muri Israel. Icyo gihe amato manini cyane y'abanyamerika y'urugamba abari mu nyanja ya Mediterane ndetse no mu nyanja itukura, ayo yose arwana no guhagarika iyi misile ya Iran ikirenga ikirere cy'iki gihugu.
Iyo misile yibashije guca hagati y'izi misile z'imigi ziraswa n'amato manini cyane y'urugamba y'abanyamerika, abakurikiyeho kuza guhangana n'ubwirinzi bw'ikirere bugiye buri mu birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu iyo misile ica hejuru kugira ngo igere kuri Israel, kuko hagati ya Iran na Israel harimo Iraq, Syria na Jordani. Kandi muri Iraq no muri Syria hagiye hari intwaro z'abanyamerika zikomeye cyane z'ubwirinzi bw'ikirere. Rero iyo misile ibigomba kurokoka ubwo bwirinzi bwose ikinjira muri Israeli. Nabwo kandi ihageze ntibivuze ko ibigeze ku gipimo, ahubwo nibwo ihangana rya nyaryo riba ritangiye igahangana na bwa bwirinzi bwose bw'igihugu cya Israel. Bivuze ngo misile iva muri Iran ikitura muri Israeli ntibisanzwe. Muri iki gitero Iran yagabye kuri Israel yakoreshejemo misile z'inyirukansi zigendera ku muvuduko wo hejuru usatira kilometero 1800 ku isaha, kandi si ukwiruka ku muvuduko usatira utabaho, ahubwo izo misile zari zikoranye n'ikoranabuhanga rizemerera gukwepa ibiturika byose byazihagarikira mu kirere, kuko ziba zigenda zikatakata ku buryo no kuzishyira mu gipimo ubwabyo biba byagoranye, bikarangira zibaciye muri humye zikisekura hasi zigaturika. Uyu mugabo Benjamin Netanyahu yayoboye Israel bwa mbere kuva mu 1996 kugeza mu 1999, yongera kuyobora Israel kuva mu 2009 kugera uyu munsi. Bivuze ngo yayoboye Israel imyaka 19 yose, ariko muri icyo gihe cyose uyu mugabo yahitanye amagana y'ibihumbi byinshi by'abaturage b'inzirakarengane muri Iran, Syria, Liban no muri Gaza. Yajya ayobora ibitero byahitanye ibihumbi byinshi by'abagore n'abana muri Iran no muri Gaza. Hari abana magana y'ibihumbi byinshi cyane bagizwe imfubyi n'uyu mugabo. Hari ibihumbi by'imiryango yahinduwe impunzi n'uyu mugabo. Abagore bagizwe abapfakazi nawe bo nibabarika. Byageze naho bigaragarira buri wese ko Benjamin Netanyahu ari gukora itsembabwoko cyangwa se jenoside muri Gaza, akica ahereye ku ruhinja akageza ku bakecuru. Iki kigabo kikabaturaho za misile zihambaye cyane za kumuriro, ntacyo cyitayeho, isi yose ibireba igaceceka, nivuge ninagire n'iki bikoraho, kuko uhagarariwe n'ingwe burya aravoma. Kandi kuba Israel imeze nk'imfura ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo birahagije ubwabyo ngo n'itangazamakuru ry'isi rivuga ibibazo kuri iki gihugu cya Israel. Nyamara mu gihe bimwe muri ibi bihugu cyangwa imitwe yo muri ibi bihugu irwanirira abaturage, mu gihe nabo bageragezaga kwirwanaho bakarasa kuri Israel, ibyo byiswe ibitero by'iterabwoba, abanya-Iran, Syria, Liban n'abanye-Palestine bose isi yose bafata nk'ibyihebe bikaze kuko bagerageje kwirwanaho bakarasa muri Israel. Nyamara Israel yo yarasa mu baturage, isi yose ibibona igaceceka, n'imiryango mpuzamahanga ikigira nkaho ntacyo yabonye. Mw'abantu mwe, uyu mugabo yari sekibi ushyigikiwe n'imbaraga z'isi. Ibaza umuntu ariko wari umeze nabi ari gupfa, ibihugu bikanga kumuvura, bikanga no kwakira indege ye. Gusa ariko siwe gusa, kuko Iran yanaburiye Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko nawe ashobora kumukurikira ariko akicwa n'abitwa sleeper cell. Aba baba ari abicanyi babitorejwe ku rwego rwo hejuru, boherezwa mu gihugu rwihishwa, bakaza bakabaho nk'abaturage basanzwe, imyaka n'imyaka igashira batunzwe na leta yabohereje. Leta yakenera kwica umuntu runaka muri icyo gihugu, akaba ari bo babikora bidasabye ko ari umusirikare usanzwe winjira muri icyo gihugu arasa, cyangwa ngo hakoreshwe ibitwaro bikaze by'urugamba. Bivuze ngo Trump nawe Iran iri kumugera amajanja. Ese koko Iran yabasha guhitana bya burundu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump? Bazabikora gute? None ubu Israel iri kuyoborwa nande, ko Benjamin Netanyahu usigaye ku isi arugizwe n'ubwenge buhimbano, artificial intelligence? Iki cyari igice cya 4 cy'uruhererekane rw'ikiganiro Countdown to Detonation. Duhurire mu gice cya 5 musobanurira ibi byose bikomeje kugirwa ibanga mu isi hose kuri iyi ntambara ya Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.